lah enjin macam mana. Meter tak ada apa problem. Baru 133k. Tak sampai 140k pun. Tak ada apa. Semua ini pun boleh guna lagi. Side mirror pun automatic boleh guna lagi. Tak rosak. Bonet belakang susah sikit buka. Bukan sebab hidrolik dia okey, hidrolik tak ada problem, dia tak jatuh. Tapi dia punya stopper, rubber stopper kiri tak ada, kanan je ada. So bila saya on buka bonet, dia tak terbuka sendirilah, kena angkat sikit. Ni je problem dia, satu je bonet ini je. Power window kanan boleh turun tapi susah naik. Kiri punya power window memang saya dah lock terus sebab hari tu rosak. Ada LCD player, ada M tu Rockford Fosgate dengan Boss Mac. Pintu memang ada pecah sikit sebab dia sangkut ni, sangkut scissor door, dia pecah sikit kanan. Kiri tak pecah, tapi pun memang ada sangkut lah scissor door. Itu sajalah. Lain-lain tak ada apalah. Ni je lah. Power window, scissor door, bonet sikit susah buka.